na mchumbi jolupo e kaunti ma Mombasa wacho ni gidwaro twak gi jatend piny Kenya William Ruto ewi dhiero mag kale kaluwore gi chenro mag piny owacho mosebedo kadhi nyime na mataro. Gikoni gedo mar olalo madongo kundu kaachiel kod chenro mar medo yaro wath ma Mombasa. Orocho malich mokalo chenro mag lupo ni mar kwan mathoth mag rech sani oringo kendo lal. Joja oko nigi ler mathoth. Jolupo mani aluora na mataro e kaunti ma Mombasa ne jochope doho mayalo weche mag aluora kod kwayo mar keto thenge bura manyocha gichwalo ewi midhieche magikale nyaka ne piny owacho chak chenro mopogore mag gedo e nam. Gikone sani gombo margi en bagoromo gi jatend piny Kenya William Ruto mar chiwo ne ler ewi wach nok mar rech mokwako kuonde manyocha gilupe nikech gedo mar olalo mar dongo kundu kaachiel kod chenro mar medo yaro wath ma Mombasa. Wavuvi tumeumia sana na wavuvi tunaendelea kuumia sana. Tangu mwaka 1963 Kenya ilipopata uhuru mpaka wa leo, mvuvi yule yuko na chombo kile, mvuvi yule yuko na mazingira yale, na ikizidi mazingira yamezidi kuharibiwa. Sisi leo tumekuja kuomba ya kwamba mvuvi wakati anapoambiwa poti inapanuliwa, naye apewe mahali ambapo atakuwa anaweza kustahimili na kujenga maisha yake na kulea watoto wake. Maisha ya kwamba tunaambiwa leo poti inapanuliwa na mvuvi hana mahali pa kwenda, hiyo imekuwa ni sikitiko. Dredging iliyopita waliambiwa hakutaharibiwa na uharibifu ukafanyika. Wakaanza kutupa matope hapa karibu na Shelly Beach. Samaki wakapotea. Singo manyocho chiunegi mar jologi kod chiunegi kunde mamoko maginyalo lupe gikoni poko chope wang'e nyaka sani ka yedhi magitiyogo gin mago manyachon ma ok nyal dhi lupo e dier nam. Saizi tunaambiwa kwamba kuna compensation ambayo tunapewa, hatupewi alternative livelihood. Tunaambiwa tutapewa msaada, tutasaidiwa, tutaondolewa, lakini tunaamini ya kwamba serikali ikifanya mradi huwa inamchukua yule mwananchi ikamtafutia mahali ikamwambia nimekutoa hapa kwa sababu serikali ina mipango yao, lakini kama mwananchi nawe ukae mahali ambapo utakuwa unajiwezesha kujifanyia kazi. Tafadhali twakuomba Bwana Rais, kwa heshima na taadhima ya wavuvi, twaomba, tunajua wiki inayokuja Mungu akipenda, Mungu akulete salama Mombasa. Tunataka ufanye mitingi na sisi wavuvi. Tunakutaka Raisi. Luoro margi eni burano manyocha gichwalo tarik 29 Januari higani e nyim jang'ad bura Stephen Kibonja kidek yware magimed yudo lal omiyo giloko pachgi ka gidwaro twak gi jatend piny mondo giyud resruok mapiyo. Kunyanyasa kwetu ni kwamba tangu tuliposikia order ya the former president alisema 2018 ya kwamba kila beach management unit iwezeshwe na ipewe mahali pa kufanyia kazi. Lakini masikitiko ni kwamba kwa hivi sasa ndiyo KPA inapanua, inaleta mafanikio katika ujenzi wa nchi yetu. Tunakumbuka kwamba kuna the blue economy ambayo iko hapa kwetu na ni mafanikio kwetu sisi katika sekta hii ya marine. Lakini swala ni kwamba je, huyu mvuvi anapokuwa ako pale na miradi hii ya serikali inapokuja hajatambulika na amekuwa ni mtu wa kulalamika kuuliza nitapelekwa wapi? Kwayo gino koribiro winji tarik 29 dwe mar adek higani. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.